Postoji ona rečenica: neke ljubavi ne traju zauvek, ali zauvek ostanu zapamćene. Upravo tako mnogi opisuju vezu Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana. Priču koja je Paolo de Cakrok je počela kao bajka, a završila kao legenda o ljubavi, moći i tragediji. Sve je počelo 1993. godine. Ona, već poznata i obožavana pevačica narodne muzike. Žena koja je osvajala pozornice i srca publike. On, čovek o kome se mnogo pričalo, ali malo znalo. Harizmatičan, opasan i gotovo mitska figura u to vreme. Njihov susret nije bio slučajan. Spojio ih je pevač Oliver Mandić u vojnom kampu u Erdutu. Kažu, dovoljan je bio jedan pogled da se sve promeni. Ceca je kasnije pričala da ju je Arkan osvojio šarmom i sigurnošću. Nečim što je, kako je govorila, zračilo snagom i zaštitom. On je s druge strane u njoj video nežnost i energiju koju dotad nije sreo. Bio je to početak odnosa koji će ubrzo postati simbol čitave jedne ere. 2 godine kasnije, 19. februara 1995. godine, Srbija je stala. Mediji su danima izveštavali samo o jednom događaju, venčanju Cece i Arkana. Zvali su je Srpska bajka, Svadba veka, događaj koji su prenosili i BBC i CNN. Sve je bilo po starim srpskim običajima. Odlazak po mladu u njeno rodno mesto Žitorađu, venčanje u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, muzika, konji, kumovi i veselje. Nije to bila obična svadba, već pravi spektakl u kojem su se mešali tradicija, moć i slava. Ljudi su posmatrali dvoje koji su delovali kao da dolaze iz dva sveta, a opet su izgledali kao savršen par. On, ratnik i vođa, ona, muzička zvezda. Njih dvoje su postali simbol jedne neobične, burne ljubavi. U braku su dobili dvoje dece, sina Veljka, rođenog 1996. godine, i ćerku Anastaziju, rođenu 1998. godine. Za Cecu, to su bili najlepši trenuci života. Često je to govorila da je, pored svih koncerata i slave, porodica ono što joj daje mir. Iako su živjeli u luksuzu i okruženi kamerama, njihova svakodnevica nije bila jednostavna. Arkan je imao obaveze koje su retko kada dozvoljavale miran život. Njegova prošlost i reputacija uvek su bile deo senke koja ih je pratila. Ali Ceca je, uprkos svemu, stajala uz njega. Mnogi su tada govorili da je ta veza bila neraskidiva, da su se razumeli bez reči i da je ona bila jedina koja je umela da ga smiri. Njih dvoje su imali veliku razliku u godinama, što je stalno bilo tema tabloida. Arkan je već bio poznat po burnom životu i imao 7 dece iz prethodnih veza, dok je Ceca tek ulazila u zrelije godine svoje karijere. Ipak, nikada nisu dozvolili da ih to razdvoji. Ceca je govorila da godine nisu prepreka kad postoji razumevanje. Mediji su često pokušavali da pronađu pukotine u njihovom braku, ali su oni nastavljali da žive po svojim pravilima, daleko od pogleda javnosti koliko god je to bilo moguće. A onda, 15. januara 2000. godine, sve se srušilo. Beograd je tog dana bio hladan i tih. U hotelu Intercontinental dogodilo se nešto što će zauvek ostati urezano u kolektivno sećanje. Željko Ražnatović, Arkan, je ubijen u atentatu. Vesti su se širile brže nego ikada pre. Ceca je, prema sopstvenim rečima, bila s njim dok su ga vozili u bolnicu. Govore da se tog dana srušio ne samo njen svet, već i čitava priča o jednoj epohi. Posle Arkanove smrti, Ceca je ostala sama sa 2 male dece. Mnogi su se pitali kako će nastaviti. Ona se povukla na neko vreme, ali se kasnije vratila muzici, jača, smirenija i, kako je govorila, sa mislima koje su zauvek ostale iste. Nastavila je da gradi karijeru, postala jedna od najuspešnijih pevačica regiona, ali deo nje zauvek je ostao u prošlosti, u vremenu kada su ona i Arkan delovali nepobedivo. Njihova priča i danas izaziva emocije. Za jedne, to je bila bajka koja je kače prerano prekinuta. Za druge, simbol jednog kontradiktornog vremena. Ali svi se slažu u jednom, ljubav između Cece i Arkana obeležila je čitavu jednu deceniju. Njihova deca, Veljko i Anastazija, danas su odrasli i nastavili svojim putem,
ponosno noseći prezime svojih roditelja. I dok se o Arkanu i dalje piše i govori, Ceca često kaže da se on u njenom životu nikada nije ugasio. Ovo nije bila obična ljubavna priča. Bila je to mešavina emocije, moći i sudbine, priča o dvoje ljudi koji su živjeli brzo, voleli snažno i ostali zauvek upisani u istoriju. I možda je baš zato njihova veza i danas tema o kojoj se priča, jer su zajedno stvorili legendu koja ne bledi, čak ni decenijama kasnije.